Allah Igor Konechnikov kılbardan her o kanaldan bu belakça bastırdıktan sonra barda. Anatoly Konechkin bel kılbara körerdi. Kılbara. Sürün uturlaçta bolar bollaga. Sürün uturlaçta bu bolar ana. Bar kılbarından baraları olu o kanal bara. Bana 3 kuruk bolan emmi çügedik bulandık. Otofanada. Jara bela haymet tempeni berenler. Mağan Anatoly Konechkin'den konuğun Arulxan'a miye Karaman'dan gittan tempeni skora bir bite. Miye jabok keskel 6 minut 35 sekundeten ekersenlerler bu hala. Bu ühüske bolla jükür tağısta bugün naci Mordoskoy. Gıta bu şokal bar gıta temizlenge heller bu. Tahta buluttan ya. Kudurgu opsani her. Tabi bastan bilgin mesteni bulahan oluq suyu jem bolar. Bugün ittence 2 kurukka tempaların ebenleri olur. Neraman bir itireyden bir yaka paka üst distansiya genitten amma çurapçı meğalas indiki köyüne hediyelerdi. Rovna bu sürüge iti ulus attara bağlar. Meğalastan kılbar konuvat kini bilgin ikisi yer. Ona çurapçıttan belak bastani yer. Ona ammattan sarıl. Kıl düğünne kamdollah süddesilah. Tördüsü yer. Bir evin tireyine kinler mestelerin manda bıcahlar bunlar. Meste bıcahıta. Manda kayan dağını bu indiğe barın her sürdəçini kıyıqınladı. Qarlaqana onu uçkoğalar elbaq debi. Altız bolağın düz bolağın. Onun uluğan oldu. Onun kayanı toqpalarından bararlar. Ota bu belaq sağsıkı hüddüge oluq lappa çöy bolaçı qardaqı hüddüge. Ondan bu sayın yeke mültəmi. O kadar bara bilim mançarı ata mançarı. Urgular oluq hamay hüddük tahımları hıcar bolaqtır. Onu da bir yaka bu yıl sağ sürüler bu bataktara. Biller bir şeylerden onun bu süründen sayını süzol sürüler bozlar. Kera küçüllü bütün gündük belak bastık. İkiş kılbar üstke ama sarılı tağıstı. Kera bir ortası çökka ligider bu yüren indiki gönge tağıstılar. Ya bu belak bastık kurgutun. Bastığından tümükten aha turda onu kinigentten kılbar her onu da bu ammalar oluq bağlılık bütçeler bu sarıgıların üstü tempatan hemen bildiler oluq kılbarga çugahan bildi. 200 kurka bardılar attar. Yara sarıgılı ütar demeye ammalar oluq qağlar hanalara huaq. De billen hepçe bilgen bu hüyen liyaddar bu sürü elbağa buharıqta. Elbağa buharıqta. Ondan bir de hep videoya ol dinlemanını bileyim mesleğin bağırsam yaktır. Yol kanal lokatlar kireler. Bu kordokka oluq kılbartan balatça teyen baran her belaq. Goma kılbarı ütardı. Igor Konechnikov. Öden korarlar bilgin. Ülületeneler. Ondan belaq bəyətin tepetinden. Anatoly Konechkin bara o kılbar hırdığın kıçapıt. Lappa kıçapıt. Igor Konechnikov kılbarı daqta hüddiyatça bolar. Bununla bu bəyətin tempatın körən öyen her oldu. Kordokka tutar onu kartık bu bilgin eben berilir. Hatta bu hılgılar bu diğer çöte hiç 3 metre dine kıra vallahi. Kinler bura bitsin mi diye 10 kilometre geçiyorlar. Onda bu manna kinerge holan arınırlar. Anatoly Konechkin kendini görür, kılbar lappa çugahata buluqtaq. Bilgin 100 kurukka kılbar bulanın kundu oluq, küçke tempa ben oluq. Üstü bəyətə uluqan arıttaq kılaçın. Onun bu bilgin ketəhəbit. O kaman belaq bu tığınılarla şu karatık tempatan eben her kılbara jek üskületen erenler. Mağın körbet hırdık bıt kıçavata kavluqanlık. Uluqanlık arıtın çugahpata kavitçen kılar. O kanan baran üstü ikken daha pasta erenler. Ota kutuktan göddaka şüvey. O yollara şüvey. Tünallara şüvey bu. Bu mannası bu torayı ahangel bek. Ahigel bek baharan. Bu kılavur tahanan baratçı onu hinen baratçıga. Tahanan bardakka iske bu kılbar ağayak meter heger. Bilgin teşüründen çürapçı onu meğen alas kişiler. Kinler dağına bu yoksay tümükke bu. Ağas onu toğuz startma eskolak. İlin kelit mühendisiyen erenler. Olan bu kılbardağ belak sürülere kamandalar mestenen bitelerler miye uluqanır ullaq. Miye ullaq. Bağır kinerge hükünden atı bu. Kinerge kayan da kıyıqın. Bilgin şükünde kinlerge kıcın nadat o. Kinler beybeler kıyıqlarına. Beybeler kıyıqlarına da. Onu kadar septi ben kalbet zabekteriler olan ikken kim indiki kalbet indiki köyge bolar bunlar. Bu belaq oluq tempatan ıpaqqa işte bu kara yöhüne kudu baran her. Bilin kılbar attan küçke bir ihtiyaq tinke de.
Вана финишка бейха чугай талха кисини билактиллери болдар ди кетебит. Онда бу дистанцияга чурапчыларга мен коник пара бала. Мой король. Лехин болда манна каянда кай. Те бу араттар улахан ба болда кылбар улах. Калы куду болда аны билин үстө тох бар күйүн улдагана финишка лыра ду ен кетелдер. Ол канан баран бу белак же бүгүнкү күнгө тургордук. Курду көстөр онда бу үстө да эбен хер. Бу билген битек турайга битек көнөгө туру көнөгө баран. Маңа киш курук хырдыга иккадалан хырдыга тене ухабы курдуга. Şu hava kodu. Bu Anatoly Kulishkin kendin körər. Ya bu şey bas ola konagat beddigasta podromu solun körün ola körüşkönə dettik şuydik oğuldu bot. Aha, bu bastavada bu dik bastan her belaq oluq te. Kırtan kodran her okama bilin kılbar kiri deyip bitan oluq. Çuga happat belaq olsa tempatan ebek. Torayga kirdi onu bu bilin finishne könədə qığa belaq. Oluq qahayın buyutnan bu podromga tütaqı süske. Şu birime köndürüm gene herisi. Tan kılbarga bağır kedik tüyette hiç ağa 3 metre kılgas buluydu. Kini wanda hiç metrega. O kalmatta bu yılgı ki hüdüge bu kılbar çöğe çalka kesinlikle götürdü. Köyen duran. Ya bu çorapçılar Allah Jackie Hüdderçen Toli Kulishkin atın tahayır onun tolla bu toq park kırğana finişka lappak taktı. Kılbarım anlık lappak taktı kıyır hılgı ayak oldu. Bu belak beden ukan tahamın köndürdü. Yara Allah şöyle koyduk. Birine kendine oldu değil mi? Alien kılbas binihin koyduk. Yarı mektepte koyduk. Ya ona şühünen Onu bu şütük olaq küş köyünü herdikta. sarıl hindi getiyor. Pinişkata üç kelle sarıl. Şühünen sarıl. Şütük 400 mestege alırdı. Bu şütük piniştanlar. Şütük kelle. Onu da behes cükkür bolla. Tatlı oluktan. Yara onu bilememete ketebit. Ne bileyim bilemektehi xaddak bolar. Bastığı zayıs bilemet orduk bolardı. İki zayıs bilemet orduk bolardı. Bu aksi şunu bitirdiler. İki zayıs hülyatçilere kahmağa tükenlik gelirler. Hatta bu belak kaybıta bilgen usaldan kamanata Allah bastığı pozisyaların öste çingeten bir de çorapçılarga ondan 2-3 metre meyin koyduk var. Onun çorapçılarga orsay bu mançarıga kamandandan bastığılarga bilgen Ulukan şans veskete. Ulukan orada yakından da bir belak kıcık. Jon katespite okuna makıl bar kıyır mi manlık tahminatlık kıyır mi ayakta bulacağım. Onca bu ulukan kıyı buldu yakınada. Otan meyin koyduk etenge şuyduk şuran kellagana bihe bu yılki sezonga çorapçılar двойной кетрик. Onluk dika hep. Körük bütün çöp. Lagen yuta kubaga bulbuta olur ise onunla kaydak kesi olabilir köhörü. Otan bilgen meyin Pandemiya koyduk. olan toktan turar. Barın bolu jen kete hep. Meyin koyduk bilgen kaydagana çorapçılar bastan takallar şoğunu mançaran yolların üç dügülah şampiyonları bolarlar. Üçte hurukçu olur ise. O jen tonu kete hep olur bilgen kaydak bolu bildi bet. Ya. Okama meyin konik jen klasta halgıttan. Birizke kuru olarak halgı ondan meyin konik rotata jen kahan dağına kene hüddünü kötüpede. Horuk çempiyonlar kendin alırlar. Kene valla hüddü ay. Sağız kıttan köyünge alır hüddü. Onu bir ortada nar mesta olur diye. Nar meste olur. Kene var valla bir grupta olun, üçte grup olur. Yaka katılan kalla araban. Yakatlar kadar hıcık bu manna bastırı metreye takılır kadar kabul belaga me. Erelle hostuk tağısta diye. Kılbar bollarına bu ikisi kolor usta kamanına bir kere spipet erel. Barata bu kılbar teknik hissediyor. Barını finish kudu. Köyne kol hamle kesiftir diye pet okunan bara. Belag tempata küste onattan. Büyünün künge turuga loh lappa çıkıyor. Koyun kaydıcı. Köyün köy. Ondan şuradaki Masta şuradaki Anatoly Kulishkin opata hüdder kılaha manna olaq kohunna kini belagi üç kuruk ustun olaq söpke taktikatın tutuhan bettik distansiyatından ütan pinçke kayda kurduk hırdıkta kalbiten kördü bitti. Ota hılgıların turgun biler boğanlar manlı gaddetten ülerdiler buralar. Kendiler kulubur
Hapaz agaya bete onlar kılbar gıtta tenge olursun maranlar finish köldüğüne bete olur. Kendisi olursun maran. Onu bilen edetten alıyor pinnada diye. Bileyim bu basri kurugu tümükten neler. Manda yutuvatta bu bela korugan bet korkutuk basri kurugu tümükten neler. Ona tozu biller kurdukçu. Kini tetimin müttütü hoğa diye. Bu oyara var. Bu bela kutu opsiyonun bete skorasta türgen bağıyla. Onun bu kini tınılalı küçük bağıyı oyan baratçı olan mantı bugün kördürdü. O kana bugün oluk tempatın hamlı batta. Bir keminden barda üstü finish köşe küçük kemiydi. Bugün turu oluk kaya bağır bastı kulduk evet. Kılbar bağır bugün kanatık mülteden bitti buldu. Benim bireyimden de koyuyoruz. Kaydak kullanım. Tan belak oyarın körebet. Bu ikiz kurugun tümükten neler. Olak iki kuruk süzbede kurduk gösterdi. Anatoly Kulişken olak atın tutan yer, öyen yer. Öse bu manna təhçilər bu xılgı hüreni hen qulğağın qamsatar bolağını öröyə həcər bolla bu qıqtaq xılgı den. Hapastaq dildir. Ondan qulğağın yalbıyan baran bitək qığınan hüreni yer bolla bu bütəri çox habıç. Onu olaq hürdəçilər, oputta hürdəçilər onu körəllər evet. Bu indi yer xılgı qulğağın yalbı bolla ata qılır kem kəndən. Qərətə qanada, hedi qanada. Bu üç kuruk butular ustağa, utar ustağa hırdıgın olaq ulatınlar buta belak. Ondan pinişka gidecek bete lappa. Kuharan kəldə. Uhun hırdıqtaq, ıra hırdıqtaq qalan bu. Pinişka to hiç kuruga. Olgunan baran korugan tühede gırxan bollar belak bilemeğe öyle gösterdi. Daha zakay me bilin tahayan öse köjüten biri hüdünü. Hatta bu çorapçılarga belak şans belak tata diye bitti hoqta. Hedde bitedi. Sonra qas hüdüye soğukçu tügenler bağlar evet. Olsa tümükke birimege belak birimete orduk bulan tağısta. Onakini bu ühüs sürdü kıyılağından tağısta. Tüttin çağı süsün metelaga. Dördü sürdü tüt ağı süsken. Kıyılağının bu çorapçıktan belak bolla. Keskil birimete çöydüm valla. Keskil birimete çöydüm. Bu keskil takıldı. Bu böylere aydınlanlar. Belak. Belak ikiz bol bu tevit. 6 minut 37 hükümde. Kas hükümden kaldıkları için bunlar 2 hükümden kaldı. Balat çeten bırağına kaldı. Bu behin yeviter çorapçıktan belak basıyı mesela umut 6 minut 37 11 Geligette mekhavastan kılbar 6 minut 36 06 dehetey sarı ammattan 100 mestekelle 6 minut 5 hette hükümde 30 dehetey onda sütük düz mesneleri heteste ühe bülütten hette minut 9 sekünde hette dehetey. Bunu da mucukkör lapara kalan hatta hürüge ağız minut hübbeke hükümde hette dehetey. Tabi gıcık keskil marını bastığı hüdüge lappa kırtaktı kelbete belak amel kırtaktı kel. O kadar bu bilemetine kadar hükümde yen bala çarak bulatçı. Bu iki ten hılgılarga. O kadar baran bu belak kılbar çorapçı mehagalas bağlaqsı tıgırca bu bir ulukan kuhur boğulu höpçen bihigi sabağalı bu gıcık 16 hıllaq duruyor keskil bu keder hıllarga bir ulukan keskille arallaq hürü kılgı boğulu höpçen bihigi Beden haqa hılgılarga ulan kurdukka sahıl o kadar. Kılbar kolalı keteyince 10 hıllaq, belağın emeği keteyince 10 hıllaq. Kol kustuk bulu keteyince qas. Ondan bu ağayak keminen bu aras ular yetakı bu kıcağız hılgılar, hasta hılgılar toqtuqlarıça bu keskil üstü ebeğin hep kurdu bitti. Nere bir yaka tüet zaşotne distansiya bitti. Manatan bu belak distansiyeler bastan gelbite olus üçügey bolla çorapçılarga gidecek bile Raman'ın tırın kurduk uluhan olu kurda. Opsay kamanna kubakka kıyıga ondan meğanlas kılbara tühelağını kortordor şöteki beytin kamandatın emi indiki köyüne taharda bilgen kitece tüsüskece
республика аттақтара барықтыр. Оны бұл манчараны вот хамай туға болар. Біле Хамай кетехиле. кетахилах, оны Тыганнак. тығанлақ, оны тән барлақ сүйді болар бұллаға же. Именно манчарыға қандық команда. Енекі көңі таққарыр. Оны кубаға көтарыр. Tabii ki evet, 200-400 metrene bilgen suolu kırdık belemliler. Ondan kutlarlar tabii. Ulakan sürügenlik suolu. Ondan kutanlar, kıtatnaran belirler. Çoğuna atlar tirilerler dağına onu sürülerler. Buradan tepçiki, buradan kırığı sürdüğünü kötürürler. Ondan Raman. 200-400'ke ona bir sügeyden ona bari bilgi var Allah. Bari bilgi verenler. Manda şu iki zayıf soğuk bilemene karapetler. Yara kılgastak kim daha sürülerin bir sinirlerle. Orta bu manda biyeha bilete ildarkan bilehin kodu bulakan ken küçtek sastaf tekan adam anna 200-400 metrege 50 zoom diyen nurba oluğun bu buruluğu cer ha kalbet bu otoritaata kalbet atır hürüge kini ollağına bastıgı mesetten bastıgı starter boksattan barıga onda 2 numerinden barıga main konekten bu 213 yıllık duruyor. İldarkan bileyin 3 tügüllük çempiyona 2 tügüllük prizora onu da bu hamay tarbaqqa battanar bir nuçalı tekellегенде bu kılgıbıt bәті қолынан көрüyor. Onda bu kini ağay kontağı ildarkan bir yer çalkaydık bütehek metrelерге bastan kalbete. Ondan üzühünen barıga bu emi ha kalbet bu saz kalbet Erben Barsken gornoluğun sana ata bu hılgı bollağına kılgaska küçkü hürerden bildiler anlara Rusiyaga Rusiya podromlarga Krasnodarga boldu, Moskvaga boldu. Ola ulukan sastavka hürerdi bu kılgaska hürerdi bu. Tınçal töyüska tınçağı süske bastı hürerdi bu. Hılgı bollar kini valla bugün 200-400'ke қолынан көрüyor. Ondan tördüğünden barıga Johnny Barsken bu tahtalar hangal hılgılara bılırın kelbide okunaman bıyıl kekebiliçinden şürbekka hacır okunan bara kine miye anlara Rusiyaga ulukan tahımnaq hürdülerge 15'te hüren bilde bastağıtı onunla 5'te biliski olur bu da. Behes Doroşkattan barıga Magrib bu kini vallağına ne hangalastar hılgılar. Bu bihi bastan nağaradlarını körüyor bu bilgin biheha kıyılaqtar tüt ağı süskü hürbet hılgı kayetlerini körüyor. Bana to keskin bu hangalas Ivan Ushniskay behen tınçer sertifikatın yörü kötü tutan turar. Oça bu anlık hanga kölüğün attara takkan ihellere meye çöge kerekse billah. Onun da bu hangalastar bir açık hurunlular. Urukku hıllarga bütehegiden haka hılgılara varanlarda. Urukku mançarıga bu kolabor çorapçıgonluğu ete. Ondan bu bıyılgı hılgı olağına 11 hılgı bastan bu köt zabekke barı ikili sürdüğünden raksan hündüler. Ondan bu teriyatçiler o komitet bu harbıtından bütehek hündüğünden, hamı sürü hündüğünden bu ulukan atıdlar, ulukan keli hılgılar, ulukan ras kannak hılgılar 200-400'ke barıqtaracan bu hardılar. Onun bu büyüğü künge çempiyon komandanı bu harır kırtaq. Vasta ola kurayşılar bilgin bihege kılga sırtlamağa toxtulunda var. Отыйын 11 күнігер, Саха телевидениетігер, Сарсырда тоғыстан Қапсағай күреға, күні секкеттен Қапсағай финалын онына түйерттен Қапсағай мұңытур кайлаға кем болырын тоғылара болуң. Маман каналга Сарсырда тоғыстан күніс бірге дері национальны многоборье сүйрі көріңі түміктение. Bugün mançarı sürbe biri sonulara tümüktenen kıyılaqtar attara attanı, sabıllı yörüler serin tomun kötüppekke körün. Привет, я цифровой помощник Айта. Моя задача – помогать гражданам, передавать обращения в органы власти. Я принимаю звонки по номеру 510000. Когда поступит ответ, я перезвоню вам. Намерены вакцинироваться? Или уже защитили себя и своих близких? Поддерживаем ваше решение, от которого зависит, насколько быстро мы можем вернуться к жизни без ограничений. В Якутии 6 июля стартовала акция «Стоп коронавирус Якутия». Акция проходит в двух видах.
Еженедельная. В еженедельной акции принимают участие граждане, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствующий недельный период с 6 июля по 30 августа 2021 года. Финальная. В финальной акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 с момента начала вакцинации в Российской Федерации по 30 августа 2021 года. Каждый понедельник с 20 до 21:00 на сайте fondyakutia.ru будут публиковаться данные о количестве заявок. На следующий день, во вторник, в эфире программы «Утро Якутии» на телеканале НВК «Саха» и «Якутия-24» будут оглашаться имена обладателей смартфонов. Имена обладателей сертификатов на автомобили будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» 31 августа 2021 года. Регистрация на портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия e-yakutia.ru. Подробнее на сайте fondyakutia.ru и Instagram.
Почти половина лесных пожаров происходят по вине людей, всем, кто отдыхает на природе, дачникам, ягодникам, грибникам, охотникам и рыбакам, фермерам, владельцам сельхозугодий, трактористам и коневодам. Частыми причинами пожаров являются брошенная спичка, окурок, стекло, разведение костра, поджигание мусора или сухой травы, проведение сельхозпала, искра выхлопной или печной трубы. В случае уничтожения лесных насаждений виновнику грозит до 10 лет лишения свободы, взыскание ущерба и затрат государства на тушение пожара. Не становитесь причиной лесного пожара. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Себилер беребин аны коттырын ден долгуюма саха сытабытаға суық тиллерини қаннык бағар берилери бихиге канал быт сыхырытын архыбыгар толору бар. Тустақ балахаға кир, интрихергир берилерген талаңын көр. Өсті бір уларии, ол күрдік бұғы бири әхеге кәпсете де сойсы далырын қартыны саппаққа тұтынна көріқтінсеп. Бұ әлбәқ сорғыт тәңе бұхарырға олыс табығыстақ. НВК саха сыгырыны качайында ара сәйгөнүңү бигеннен бирге бол.
Şimdi koraççılar bir at yürüyüşte tedbet belgesel yapmadırma. Bir de distansiya kaldı. Bir tane bu kemne tüy distansiyaga kıyılaktırı bağırdıbıt. Bilgen 2-400 metre. Roman, kimnağay bilgen solga taqalları? Bu katehler hüdübütör 2-400 metrege bastığından barıga Nurbattan hağa kalbet hüylü kalgı Elysium diyen. Kinigenten 200 nümerin horullu hajar çurapçı attaga main konik üstügül Yıldarхан birihin kahayına. Üsühünen barıga gorneder hağa bıtılgılara burulu hajar Air Ben Bars manna kıstılik. Tattattan kalbet Johnny Bars kıstıgı aspıda okuna baran manna hülbekka hajar bir kırkta hılgı Gennady Mordosku hüdüge. Besihinen barda meye hağalas hülüge Magribken bu Yegor Kanishka hüdüge kini Yıldarhan'ın bəyətin kolundan körbüte. Altığının bumerangten ühe bülütten bıhıya taqtağı okunamara manna kıyan hülbekka hajar bugünce köddürüge bəyətin hettihinen son tartan Conquistador kuru kıtağını karakterdağın onu bıyıl Yıldarhan'ın behis meste olan Elbaq jonu soğutan onu qayatların yödden turar. Ondan aqsığından barıga Свидетель Барс Амматтан Спиридон Тимофея. Bu Печегорская ипподромын чемпион кыйlağa buğaz debut Улухан Атырылгы. Оны тоқсуғынан кәлі страйкбол хаңалас Атырылгыта bu kene боллағана быйыл кыстата Yıldarhan'ı kıyын hülбедағы окунан баран Аннара Россияға hülбүт статистикадан көрдөккө олық лаппа үчүгей үдүләдді. Onun da bihi barlarıttan олық кытанақ кесіне кетәбіт. Қомойық ехен Ақсыз нөмерден барықтақ Шторм Барс метренәне біршінен бұл хүдіттен турата. Onun ton bu bilgin 9 sılgı var hareket ediyorlar. Canım, 2-400 metre biter dağın trene bile Yıldarhan biriyitten tuğta dağa vakti ketebet. Ondan bir yaka kamanna mançarı kurakta hite vallahi. Bilgin tüet distansiya kenitten lider but uze çöptü bilinler. O kurduk Kuba kiyen kiseller hediyeler çorapçı ama onu meğanlas. Bala hengelerden ulhan olur bata o kanamaran bir de tüetsiz ağaç 100 metre belak çolak sübdaktık şeydik yüren kalen çorapçı kamandatın bala hengelerden lappa tutardı. Ondan hem bir kamanna zıçokka 400-500-600-700 metre bir de hedemiye indirehine kisiler bolu turarlar. O kisilerge bilgen bir tennek kangalas yurba ona gornaya heller. Demeye tuspa kamanna kisige indirehine. Tabii ketece 400'ke tennek dedi ki ne kamanı helleri. Bu bilgin newiter bu betere 200 nömerden baran her çempionmut Yıldarhan birihin bıyılgı kahayına main konik ondan naratenen ol Conquistador kamanı her. Kini bollağına hettis startoy boksattan dakıga. Oto bu hılgılar kasta dağına Yıldarhan'ı kıtındılar. Yıldarhan birihiger onoto bu main konik epepi kurduk. Üstte bastan durar onu ikite bir ister mi ister alır ondan durar. Ondan bu main konik eter bollağına bu hılgı Çempiyon demekka hınyanalır bakka olukaz bildi hüdünü saastan hağlan köhüngürlü baratın kıttar onunla kayan dağını bir ister mi ister olurur. Kini bastavatağını ikis ebeter hamay kıçavıta ühüs bolar. Onun boluk bugün dağını bir iski olur bastığı den bihigi har bağlıyıbıt elbaq fanat bu main konigi ekkeretebit tiller ekkeretinlerebit tiller oluk kepseti barata main konig tula barar. Hep ondan bileyim bola bu start oy boksunu 2-400 metre atmetkaga alıqtara mana to bu qayıstolar dolguya ketehjalar. To bu bihigi inni biterje bu Air Ben Bars diyen bu Gornay uluğun hağa hılgıta bolar bu keni has kelen bätin bidde hüden kördürdü 3 metrege bastabuta 1 metre oluq çalqadı kelen bastabuta onu to bu Air Ben Bars diyen 10 Ağustos'ta hülen Rusiyaga tötte bastabuta onu 10 bidde prizör bolbutu. Onu bu keniter bolaqana keni hülbüt hüdüler distansaları barıta tığınçağı 100, tığınçağı 100, onunla kini onu kisibet hılgıları kol Carmel, Bars, Commander, Star, barıta luğan lappa kıqta hılgıları gıtta kisaj diyot. Onun bola bihi büyün kinten emme uluğanı kütebet töhe dağına distansada 200 bolar. Hep türgen buhaya taqtağına bildiler diye. Ramante Carmel Bars bulurunu Rusya tümügünen bastın mayılır atını buta Rusya dünen onun ki Carmel Bars'ı gitta tenge hırsıbıt at Air Ben Bars gelen. Yakab legen bu bugün bediyestağ patronlar bastık olğan debütüne hüdütecekka. Bəyətin köddürörü onu bu hüdünü kergete gelecek kanada. Ondan main koyniga bihi umnumappat şu ki üstügüllah Yıldarhan birihin kıyılağa
Волаттар хөбілән ғыналан кеніне мой король ден аттылар. Бұ мен көйнек ағата Майншафт. Майншафт оғылыра өпсенінтін бұ мұнды құмақы бор жерге сүйлелер табылдан. Онуттан да қастан мен көйнек бұ бияқа кәлін күнде кетейінеттін. Енді арқанға бесті кітінна үсті көйді иккіте призер болды. Онук кені ағата Майншафт оғылыры барлық оны манамақ чен бәлір кені Россия президентін кайылақтыр. Онын бұ улахан қанна қылғыжыр мен көйнектен онуттан бұл кехи кыратын көрбөт, көтөһө барлардан кыра олар, кені олағаныры қарақтердақ, оны уғын тыңдақ бұлар. Кені финихін олақ әрдеттен 200-500 метрден ағалыр, оны ол темпаны толуыр мана хақа әргер қылғы ағаяқ болды. Бұл кәлбет қылғылар, саған қылғылар, бұл аттатылан еқі, бұл әйін егетер, бұл Арас Камзоллах, Магриптен, бұл бұйыл атборышны хүддіге бастығы месте бұл бұта оқынамын илдарқан бірегер сетихini батаға олда болар бүгін тойын бұрыстан бастығы местеға hem bir hanana haydar болтақ. Бұл мастер хүлдәчі Егор Конечников. Спецтары шүддіге үсті хүлден кайбыт жакей. Еті әген егетер. Дера бұл 200 метрға мен көйнек 200 уәтталлаққа үйе білігі ұтылбыт манчары оңюлырғар әмек өйен тұрар. Онына 2 минутта шүдді әтер күнденне кәлбет. Онтон бұл кенігенттен, Магриб кенттен баран ерді қара Арас Камзоллақ, Джонни Барс жәнеме Россияға Арас тағымнақ, әме ұлыған составқа деққа үйрі әдебіт ұлыған ғылғы, атыр 2016 ғыллақ тұрық, 15-тер старттан бидде бастауыды, онда 5-те бір исколар бұд. Онтон бұл Джонни Барс бұйыл бейхеқа күйен үйрелік, ол конан баран бүгін әме бәйтін көрдірен бұл үйдіні кергеті денерін әбет. Дера күнде карачылар бихетта катахевет 200 катахилах жүрі боллаға де. Бұл манчара нютон бір хамай интеллигені тардар катахилах жүрі бет. Оната күнде карачылар бұл ат жүрі бет бүтәхек жүріті бұл кәнеттен бүгінгі күнне манчара нюларын бұғылы бұға эфирге дневник таққыға ол кәнеттен қонынлар. Дера аттар бұт бөлөк пәстілер, аттарын менен әрелер, сүрдәчілер бет. Халғы кәпсейбет. Бұл әген етер бұл күхіл камзоллақ тура маған сұрағыннақ баран ехер қағалас хаға кәлбет қылғыта страйк бол ден. Кенетто аныра ме Россияға, Москваға, Краснодарға 15-те хүлен төтті бастауыты, оны 3-те бір исколар бұд. Ол күнамары мана бейхай илдарқан бірігінер көйен бұра аспатаға, оның күтті батаға. Онан бүгін же бәтін өсі көдіруден кетәхәд жабыд. Онтан бұл өте мейін көйнеге әр, оны Эйрбен Барс білігінер дебет, өте маған Камзоллах, Виталий Петров олар, ол Арағас Камзоллах, Магриб қамы хаджар, мән қағыластыр әрелері, онна ол Джонни Барс қара Арағас Камзоллах. Бұл әген негетен аста бұл Арағас Камзоллах, от күйі Камзоллах, бұл маған баласағалақ Элизиум ден хаға кәлбет қылғы. Бұл кені хас кәлбеті онан болу бурулу худжараны этергерлы анара хоғыруңу условияға жабылыға кыстыққа аспыт қылғы. Элизиум. Кені бұл аспыққа 2 метрға әрелдәқтік бастан оттан бұл қағайттара нүрбалар олық бүгін мейн кониктің да бараларын кітаттебіс тәңе кейсер ханалаға жалдар. Старт машина бұд кидді. Старт машина қолға кидді. Білігіндерін стәққа бейеқа 6 нөмірінен барыға үйе бүліттен бумеран то болуq түрген биремеләгәте әдәтәңге хаскы бу сайынгы голоптарының бир бастың биремеләгәте окунан баран бу кыйын хүлбәккә хәдер кыйын боксага килбәт әбәтәр боксаттан таккан баран хүдәчтен барага ди окунан баран бүгүн жекене үшөдү күрүгә денерен бит оннан хамай атыганы бирер бу түрген атакта кылгынан кине булар. Онтон хәттүс нөмердән этелебитен курдук барыга конкистадор хунтартан хүдәр кыхтах бир улухан олуктах финишке күшкөлдүр атырбыт кини боллагана бехис месте болонтора илдаркан бирер куру чалкадык тәңге кисер кахандаган олор бите калбак кылып бараларын кытта тәңге кисер улухан да хылгы болун бу боростойдо хүддү болун так онон то бу телевизион курдук 9 жылгы кирерге белемнер свидетель барсы бихи көрбө халыбыт свидетель барс тени 15 жыл төрөк улухан эме анара Россияга
кыттыта улухан тамнага да кени колор Пятигорская кудду улухан ипподромга приздер би хайна болду. Онун туманна барыта улухан каннах, аттах уллах, уны каз бидди сүйрү кылды кендигер улухан кыйлах бар. Аттарбыт бары кирен эрелдер. Страйк болу эттебит ол хамай кытыга онус боксага кидде. Онуча бары киреннер белем финжалар. Дара балтара курукка ол битер 200 метрга аттарбыт келилер. Дара Бары киддилер белемнер. Аттар түстүлөр. Чоло бары тебестенге бардылар бу. Эйрбен бар сателевиден кудук. Бу ятакта ола бастыгынан оюн тагыста. Кенени улханны пака элижума меолосон хер онати Джонни Барса ме барыне. Чаманны беги мен коньяк теспеппес маннык ажо бары демет он түрдүс месте олорон ажо хер онаты бу Эйрбен Барс он элижум жолухан темпаны ведилер. Жобу 200 кеме оксулак болон хе онан билин чакейдер хүддәчелер аттарын туталлары болду. Эйрбен Барс диттас рофтанан ман камзоллак бастани хер бу Виталий Петров хылдытын тутар өйүр из буровканан те кök буру камзоллах баран хер элижум оны үскө тагыста мейн коник. Жабу трибуна нерахага буланны баран херлер үжүнөн мейн коник оны те страйкбол Магриб тебистенге херлер. Магриб боланы ол эме чугахын барар из буровканан каллан кök камзоллах квит чугатта те мейн коникке баралар устулар. Себелигин кетехи манахы оны битехек орай утары көне ажылы болуга. Мен коник киренер Эйрбен Барс бастани хер. Тухани хер оны таша түненте көрөбүт. Егор Канишков таханан бардым диете оны Магрибин 2 месте таханда. Үсүнен мен коник жебелигин улуг маннык тенге тутухан кадактарына финиш битехек улуг 10 метр бухарынчы. Жолок тебистенге хеллер оны те бехиске кыхыл камзоллах страйк болчуга хабыт. Эйрбен Барс Жакея Виталий Петров хылгытын тутар, тынылларар темпатын эбенерер мейн коник. Мейн коник из буровкадан эмеже болчуга хатан тенге жаллар элизиум үхүске оны Магриби тебистенге төрдүхүнен хеллер. Жабу көрдаққа Эйрбен Барс колку курду колкунан баран бу финиш бухары. Манна ким әлбәк апастақ, ким тыынылбыт онда кылгытын жөді өйен кәлбетке дейгат. Эйрбен Барс Виталий Петров. Жабу онда... Домой король, мейн коник кулак калбат яраман. Дәрі мейн коник бу көрөбіт Жакей атын олық бестер банкундun белер олық күшкөллетен бу избуровканан тахайен әрі. Жабу Эйрбен Барс Виталий Петров атын олық күшкөл танырыр, ондан бу білінже тахайен әрі. Жабу Эйрбен Барс олық бу анара телевиден кудук бу ятақтақ тыылан баран горнайдарға олық өрөгөй чыпчалағалан бу бастығынан олық кутук бастан келді. 2 мейн коник, 3 Магриб, 4 элизиум, квит, чеп болық, биолық, тыңа хана кесі көзі. Көрдіуі тете чурапчылар оны мәңгелер темістен келдері. Мейн коник оны Магриб. Өрөгөй күні олда жабы күрдік горнайдар, шүгөй атыл бұттар әбет, бихей піппет, бір құрыққа тығынчағы сүзге хүрбет олғы, бүгін кәлен 2 тығынча төсүзге 2 шере хүрдікте болар, болық ор дейққа. Бұны болық, лаппа көқтағын көрдірен олық, олуға да астығы оныты бұл финишқа жақай күшке келді. Күнді қарашылар, бүгін бүтәйік сүрет бүтті, үстіде бейеқа ат сүретін түні кәпсияқпет, күйеқағантан тәйімен, онтан бұл бейе ат сүрет беретін кәнеттен соныңар тақсияқтара ол кәнеттен манчары ойнуларын күннігін көрің. Onun televizyon bütün ararman bilgi bolon atan ekranga Эйрбен Барс роман. Жәрі Эйрбен Барс жабу ата даған олық ұғын кен онына жалқай бұл көрілбі күрдік олық кіріғывай бағай ғылғы марын пардықы қама хадерін күрдік қаме лаппа чүгай білемне ғаты. Оны бұл Эйрбен Барс ото горнайға дойдутуғар ұлыған кайын ағыла дейқынады. Бұл бітехек бәйіз ғарылақ өйдіғай бір өшкі оны ағалан бастан жонун дойдутун, оны тұн
Қағайттарын аттатты. Оны тобы Виталий Петров күджік лохан хүддәтші. Бұлырын брокер барсыны кайбыты, оны білейін Эйр Бен Барстен хылғытын Манчары Ньютуар горнайдарға бәліқтәті. Кені болды әтер болақы бұйыл илдар қаңы хүдбетаға. Қағайттары горнайдар көңіләбетақтары қанығда қылырыма ден. Онтойы бұл бүгін, онтойын борустан диқаду өтөбетер. Кетехенду бұл. Олох чал хайдык бастаты. Мен конеге көйер хылды этелеуті көді олох ағая. Бұл республикаға ақсаны қатқайдаға дебатта. Мен конеге Ендегі тегер, мен бас, ona кені үттәтіті. Мастер сүддәті Виталий Петров. Жәрі бұл олох чалқа сені көрді бет. Онаттан бұл ikihinen мен конегеттен бәтен қылағын көдері хем бір екіз кәлі Магриб инне ағаяқ метр қалбыты олар хетебіп деп оқынан бар инне. Хем бір бұл аспыттаңы хүдетін көдік кірді қалан қалды. Виталий Петров. Білген той республика бір білдер қамы опыттақ күддәтші. Бұл Виталий Петров бәйті потенциялны хүддәтші де қойып кені тая Геннадий Пестеров. Республика бастығы дербетін көйін тұрар арадаңы. Дәрі? Нитер Никита Викторович Андреев горны олғын бағылыға горныйдар өрігөйдерін барларын кітатәңгі өнесті әлдер. Оның тобы не бітер бұл хүдді көйлаға Эйр Бен Барстен. Бұл оқан заявканың орда хилгіді алға мантан көхінді хүдді болар түген ер лаппа кықтаған көрді. Мандық тұрықта ғырттағына бір ұлған горнайдарға рәл кәлді қанады. Бұл Виталий Петров әме дейтін өрі ұнар. Кені бұл чөйдік білімнен қылғыта бүгінгі тұрығы олық лаппа тағымнаған. Ота бұл көрер бұл көрдік Нучалы тәқа с места до места кайты почти. Бастықы метреттен таққа тағынан бастығын местені тұтты оның. Манны кәдер ғылғы ұлық ағаяқ болады. Ол кәдек туақ ұстық болаға денлік көйер. Маған бей көрді пүтші қасты дистанцияға бастыға да қабаран баран кәлін пейнішкі. Бұған кебен Üç meslek bittiler. Tabii ki evet. Vitaly Petrov interview'dum biraz sırada kelet. Tabii Roman. Mançara yumurta tebepit. Bu atlar bu çocuklar açık verirler. Onun da bir bas betin distansiyede bastırdım onu kamandatın bana bitimdi. 405 60 mesağa. Karada. Yine Vitaly Petrov geldi. Vitaly Petrov bir yana geldi. Vitaly. Karamandan gittin. Osta bakıydın ya. Место до места, то тебя это камбардолок. Кулган горовин. Олог спокойно, барня кудук. Барня мама гая ола барбат. Бәтетем кети маны хиҗер. Анук. Ота. Кикөй гүләтем бу. Эрбен барсы битте. Она тахадарын үше мен нас паката бит. Бәби каян. Гүләтен алай нас пагай. Оны оланы. Отандык. Я бар. Ада хлоктактырыр. Дурны хлоктактырыр. Дитестен раганда. Юргар тайынга уруя хал. Biyakalan beta kadas nehni tanjar beta minaktargar kada tinete onata bordelon olaqtaqtargar kini mantala erbil barsı sütebingen aspka etatrar ona nehine tabi kadabit interxanga bordelon ata negajen ereni qayen. Жон бу хүдүгө лох чалхайдык кен эрбен барс бу жакей бетадатта лох кулгага лох чөрөөлөр оны хапастага бар этен оны с места до места диккайда. Оны то бу кени баран билген наградатын тутууга оны то бу бүтө хүдүгө дойдутугар бидудлахтар горнайга лох улган кыйна алды. Онтан икис болбут мен коник бу икис месте болбута кинеха улуугар чурапчылар хеттири көңөрдөр баары пепе курду. Кинер үстө собуруччу манчарын ютур басатлар. Бу кахайсоларга, улустарга, хаманаларга чурапчылууга басты көңөжө 3 сылыбыга 2-10 хетте 2-10 хүбе бир жылга чалгады кайжалар. Жана бу 3 саха олимпиадатын кайдылар. 3 саха олимпиадатын жи. Хатым онна лохан ороллага мен коник болду. Онотон тренер жакейти барыта колбан мандык лохан ситеге кетедер кылданы. Онотон милләтләрен тренерләрен Дмитрий Юсупов ақтан аяққа кені үш түгілін чүріпті командатын манчары ойнютын кайылагынан орда. Олан Дмитрийге бі дивистен
Хәбилан аттыбыт, Димиска әгәртә болдым. Бу Руслан Педотов кәдән кыйлакка бирис утырды, Нигидов Виктор Шандреев, бу наградан тотан бейхентенчилар сертификат тоттылар, оны да билин катылаган көрдүк. Бу бастыгы метрени көрөт, кайдак бардылар, хылдылар. Бу бу бастыгы метреттен болу кокутук, олуга да кийинен онотон әлбәттә бир курукка тыгынча сүз көзмүк болан бастыгы көңе тагысты Эрбен Барс. Мен коник курук үйлерин курдук, кокутук, ыксабакка тейчи тагалаты окунан баран финишке күскөллега же бир бар кадерлер булат. Онотто бу Элизиум, епепи курдук эме бастыгыттан күскө барды, онуттан Эрбен Барска тон бир курук курдук олохан кишини орда жиханады. Олох тебиштен гелдер. Бу трибуна нерагыларга бу тебиштенлер. Мандатан Эр Барс диге белемери сипатат олар бу мандык сырсыга ари санитектага Бар ханятан Закия ханятан кетехендерин хөбөт. Окунан баран бу кисен баран Эрбен Барс барда, онто телевизиумут калан калаты. Киси мандык теңге киси лухан бухарылак булат. Онто те бу утары көне такыга ме Магриб такка хаҗибы. Те дигене киске такканы бут, оны бу мен коник кини юпаккар Аллах избровкадан ме теңге кисен бу киске таста. Керекинде көрөшүлөр бибо 200 метр катылаганын көрөбөт. Эрбен Барскаетен. Онтан күндө көрөчүлөр бу ат жүдүтүн кенеттен сонунда таксактара ол кенеттен манчары ойнуларын күннүгүн көрөң. Дебу торайга финишке такыга торайга көрдөккө бу мен конигу уже күскөлетенер Анатолий Кулишкин хылгытын күскө камсатар, оны бу тахаяры белемнелер. Хылысынтын бу Виталий Петров болу хылгытын өсө дагана үйөнер. Тахаяр туга бу финишке такыга же хылыгын ылла, оны хылгытын өсө көттен көжөтен бет. Окунан баран бу көрдөккө олох хылгы бәте баранер. Көрөгөт болук тахайбат даганы бәте олох холкубаты күскө бир оюта гандас бир корпус эбер курдук. Жебу лаппа кыктаган көрдөдө бу кели хылгы. Онуттан эхелге хылгата көтөбөт кыстыгын кайдага харан кетехикка. Онутта бу үшүнөн Магриб кидде даганы икиске даккабата. Төрдүнөн Элизиум келди. Араман белетен көрдүн мен коник фиништеригер Анатолий Кулишкин илитин өрөгүнна кини сыйлан сититтага же. Манчары ойнуларга чөрөттү командата бастыгы месте дагыста ат жүдүтүн программатыгар. Үстен хуруччу. Жанан бу кыжык мен коник бар албак орулун юл жакынада бу. Кая бар команда мен коник бары болар кини очко берерди. Теберемеден көрдөккө бу ме күчтак турген биреме болду 2 мүнөт 36-та ылай отут төддеде. Бу горны луга Эрбен Барс. Мен коник чурапчы 2 мүнөт 30 хетте ылай хетте унагыз дехелейнен келди. Магриб Егор конечно фүйден мен хаңластары үйүскө калла 2 мүнөт 39 ылай беники командадан 2 болдулар. Онтон Элизиум Нюрбаттан 2 мүнөт 39 ылай төдөн тогунан Конкистадор эме 5 месетер келди. Сунтар 2 мүнөттөн ылай 15, эхетей оны страйкбол алтыгына келди. Каңластар 2 мүнөттөн ылай 6 унагыз. Свидетель Барс Амматтан 2 мүнөттөн 1 ылай төдөн 2 ме бу дигене күчтө биременен дигене. Хеттинен келди. Онна халгы билин көрөкпөт аксыз токсуз биремелери. Таманна бу бумеранг 2 мүнөттөн 4 ылай төдөн биринен келен ал аксыгылла үйө бөлү, онна тааттар Джонни Барса 90 месте болан қалды. Жабы маннык Барстен атта қылғылар деманна күнні көнекті ечілдір. Брокер Барс, Эрбен Барс, оның мейн коник кейсі әдер, кейнер күтті тәңге. Да, Роман такалан манна бейнігітта бұ бәдігістақ ипподромығар ат жүртін көрін Bütün Respublikaga köpsebikler maqtal yaqatan kundu köröççüler bu manan bedigestaq ipodromtan mançarı oynutun programatın at yürdütün tümüktübüt. Beynigittä birge bol gütör maqtanamat onatan biri kentten bilgen sonunda taksiyaqtara ol kennitten mançarı oynularin künnügün körün. Birlikte birge bolon anıska firge köstü qallı. Komandanın tümüklerinde
Спонсоры трансляции 21-й спартакиады игр Манчары. Республиканская ипотечная компания «Якутский фонд недвижимости». Группа компаний «Колми». Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Алмаз Кредит Сервис». Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Сеть ювелирных салонов «Золотник». Вы молодая семья, ищете, где купить свое жилье? Тогда вам повезло. РИК ЯФН поможет вам получить дальневосточную ипотеку всего лишь под 1%. Благодаря нам более 4000 семей обзавелись своим жильем. Мы делаем жилье доступным, а людей счастливыми. Группа компаний «Колми» является официальным дилером таких марок, как Kia, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также осуществляет продажу автомобилей Toyota, Lexus, Nissan и Renault. «Колми» – ваш надежный партнер. Алмаз кредит сервис үрдік 12 бірғаннақ үгіқтен урдыры программатын арынан қарчығытын күсәтін уана ценалақ бірістері сүйін. Отыйын 9 күнігердері Алмаз кредит сервис ұлыстағы уана Чукуска корет филиалларғар күйтәбін. Сихили тердан 5 биохонис немерге. Приятно носить вещи, подчеркивающие твою красоту. Но иногда случается непредвиденное. Устарело или надоело кольцо? Обменяй на новое. Сломалась цепочка? Обменяй на новое. Потерялась сережка? Ты знаешь, что делать. Золотник. Репутация высшей пробы. Иккетинча уан сылтан сағалан иккетинча сүйдбе сылға дейірі Алуроса Республика экономикатыгар 904 миллиард сол кубайы келлерді. Оны тағынан компания сылайы 10 миллиард сол кубайдақ 500 кереңе социальный проекттары үбілір. Ол түмігер бейге ұлыстар бұтығар саңа осколалар, балығалар, жәндейеллер, саңардылалар, үйерағыри культура онна спорт әйгетін сайдығылара өйінір. Бұйыл Алроса Манчара онюлара спорт национальный көріңдерін спартакиадатын, Норот тапталлақ жора түйілгетін сүрін спонсора болар. Талисманами спартакиады игр Манчары стала символическая триада – лось, бизон, цветок кырса. Первый талисман – лось-туркун, символ горного улуса, олицетворяет силу, энергию и стремление к победе. Второй талисман – бизон-берген. Ему присущи такие качества, как терпение, упорство, стремление в будущее. Третий талисман – цветок кырсада, символ красоты и грации. Талисманы спартакиады желают участникам успешных стартов, честной борьбы и достойной победы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы, 9 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. К тушению лесных пожаров привлекли еще один самолет для вызова осадков. Расскажем, как специальное оборудование вызывает дожди. Тела утонувших молодых людей обнаружили водолазы в пригороде столицы. Инспекторы ГИМС вновь проводят беседы с отдыхающими. Детская оздоровительная база «Алмаз» в Ленске завершает первый сезон. Своими впечатлениями от отдыха ребята поделились с нами. Сегодня третий день соревнований на спартакиаде игры Манчары. Определились чемпионы по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Тем временем гавайский водный вид спорта продолжает набирать обороты в столице Якутии. Что такое сап-серфинг и что нужно для занятий им? Сегодня глава региона работает в Мирнинском районе. АСН Николаев совершил облет лесных пожаров, а позже пройдет выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Сейчас в Мирнинском районе действует 6 лесных возгораний, их тушением занимаются 115 человек. Также на территории района будет работать самолет-зондировщик. В Мирнинском районе несколько пожаров, в том числе самый крупный здесь рядом с Сюльдюкаров. Его площадь гораздо больше уже 30 тысяч гектаров. За последние сутки она достаточно далеко продвинулась. Здесь работают на тушении отряд из Бурятии, из Федерального резерва, ну и местное население. Большая, огромная работа проведена по защите села. Она сейчас продолжается в дальнейшем.
Уверен, что задача исправится. Ну и, конечно, вот очень хорошо, что долгожданный дождь, который долго здесь ждали, он как раз вот потихоньку здесь начинается. Мы надеемся, что и с помощью дождя, ну и при той дальнейшей поддержке, которую оперативный штаб района будет оказывать селу, мы сможем локализовать этот пожар. Хотя, конечно, пожар, еще раз говорю, очень большой. И, к сожалению, он принес достаточно серьезный ущерб для сельского хозяйства. Видно сверху, я видел, как и сенокосные угодья многие сгорели. Конечно, будем оказывать помощь и для села, чтобы здесь сельское хозяйство, оно здесь у нас развито. Здесь филиал нашего казенного предприятия «Якутский скот», достаточно большое количество и лошадей. Мы, конечно, поможем селу для того, чтобы сельское хозяйство здесь сохранялось и дальше развивалось. К тушению лесных пожаров привлекли и самолет компании «Ирайра». На воздушное судно установили специальное оборудование для вызова осадков. Как работает эта система, знает Дмитрий Темыров. Сегодня на территории Центральной Якутии ожидается появление больших облаков, таких, которые можно зарядить с помощью установки «Циклон» и вызвать долгожданные дожди. И с этой целью воздушное судно будет пролетать над территорией Вилюйской группы улусов. Сегодня мы работаем на территории Республики Саха-Якутия по Вилюйскому лесничеству и горному лесничеству. Это у нас направление будет от Якутска 170 километров на северо-запад. Пройдем по пожарам, будем смотреть по критериям. А критерии непростые, поэтому на борту самолета находятся синоптики. Они и будут подсказывать специалистам авиалесоохраны, какие именно облака можно и нужно заряжать под дожди. У нас веера уже заряжены. У нас получается в одной балке 36, это 192 с одной стороны пиропатрона и с другой стороны 192 пиропатрона. Два веера стоит по обоим бортам. Я, значит, выбираю облачность вместе с экипажем, мы смотрим, то есть все критерии эти учитывая. Также второй летчик-наблюдатель за пультом управления.